Mukarerigite wa vuguvugu George Kinywanerete Amiru kumira kwa wingi na gukinya kenine kama 3 tariki 16 kienda kuimbiria Amiru bangi bakeja na mwerekerejo Amiru na bobo mwe bakari boranite gikeno kyao nyuma ya koti kuga speaker Ayub ZK na Clark batigano na bomo wankai gamba rigito mwerijo mugwanja mwaka juju akaribaba bugite Amiru babati kumira tariki 16 ete kumakania ura koti gaita ugambi bwayo bukari Oito te Amiru atekinyete oito mwathani ibwaga ntu bokuigwa kirero kia Amiru oito mwathani ibwaga ntu bogutuma koto fapiro final atwigwa atucokeria nkatho gwa mwathani na go impeached governor onto twera kuthiuruko kiuga ura uracindire kesi kwa winyeje ngio gacinda shaitani ashindwe jara jonde jathithairwo mundu ne ntuko mmoja kaumira werune ni bamwe bakari bagicigo mbunge kia Southimenti bakiaria ntuko mwake nyuma ya koti ya gucokia magamba riko kwithire kirungika kugwata kana kuria baini kwa MC wa kuorotwa Zibora Kinya kalani wa mbunge Amiru wa mwana speaker Ayub Bundi ugambi burabu alitine mugambithane wa koti nene Amiru Edward Murethi nikire ugagabata thingatirire ugambi bwa koti bakurugia kwengatwa kwa ngabana kawira Mwangaza obisi negamba riu ririgiri kugitwa ntariki nya mweri jo mugwanja mwanka jo nande akaribaba Southimenti nibaugite koti uniraijanire kioto kiri Amiru na bakiuga nande gamba rari eteri ntariki 10 nya mweri jo bari na umare kagitwa na Kyoto na wirigiro bwaone kawira Mwangaza ethira kebero obisi taurengirwe ni mbunge ya seneti antuko mmoja narua o igamba rerengire wachindwa werwa rekathikero bwega Julai no winyarere antariki 14 ngava no gachindwa ogwe okana nilifurahi sana waliponiambia wakwende nilifurahi sana aliponiambia akwende kawera nyumbani nyumbani kwako ukwende okana mathani urageretio kenda MCS beto bentanchera mono move motion no achiumitie mono riomba gwitanchera nae Mungu ni nani ankwenda gukwira nande ugo no chindi no gachindwa mwankarira Jesu agachoka agwe kawira tigana na Amiru chietirora witite no ntomanto ja kwija thiri na inya murunguro tura moyo no tukuromba thai nya koti ne tariki 14 o ane na nyate ko anake mbese cia Amiru iro tumirite boe maromba jagora romba ire MCA bathekwa igwoka thekwa kiriago imwe na imwe. On the 14th of this month tuna expectations that all court ya appeal ionete Amiru ni bati kuona weru Amiru ni bati kwebanirwa na malicious rulings Amiru ni bati kwebanirwa na ambiguous rulings kinya tariki 14 tore appeal that Judge Wamuye atwe a very straightforward a very transparent ruling kenda Amiru na kiewe nonto Amiru akonoga akalibani bongerete kugabwete kumakani ure gambare ure botini rekagitwa no mwanka Amiru echemanie kenine kya meirira tontere chamawa kenda bakaria weti nambe na kurita murungamo jwa Amiru migambo era ithirite kigwato mbaru ni mukarigeto wa ikundi kya vuguvugu wa Amiru George Kinywa tariki 14 intuko yothoni no reo karacia tariki 14 nwe tukainawe muranone tariki 16 kwa tariki 16 itukwira Amiru betu bare bonde bare Nairobi nare kunde muntu ari bare bandiki na bare bateandiki tuchemanie imuranone mairi 3 tariki 16 au nio tukaeza na mwerekerajo wa Amiru after tuona ure koti cietu igatwikia tariki 14 tinga tutenie gembe twite tukona ni Amiru ure tukwende kara Amiru yumeri nyene rire yatonyirwe ni band leadership mbere mwezi mwanga bana kirito murungi foma uju nete nambere kuthuganiria Amiru mithikari nturi nete nambere kuthuganiria Amiru kathuri murungi nete nambere kuthuganiria Amiru na MP betu mpuru wa buri batongere tu mpuru wa buri MP ora twendete muno ibete mbere kuthuganiria Amiru nikira tugaita Amiru rinyene rira iri na ndiuga gwita Amiru rinyene tutura kwaria tukiuga tutikwenda ojo tariki 16 baugaga bateku kenani leadership ira itete Amiru
tutirimanene twinthe na arama iri ithatu igembe kuma gicigo mbunge kia Southiment nkiripotera ndeto cia Weru Juma riakwa rietwa ni Mutungi Kare.